Babukeli beSoshangana TV sesiphinde sabuya futhi no Dr Mzizi. uDr Mzizi usaloku eqhubeke njalo ke nama products noma neminye nemithi ayifakayo ayithakayo kulo phondo lakhe akhuluma ngalo. Ngoba phela uthi usebenza ngophondo yena akasebenzi ngesigubhu yena. So ke manje ukhulumile ngendunu yemfene. Wathi nawe uyayithaka washo ukuthi yenzani. Abona ke manje sesiphethe isihlahlakalisa akakhuluma ngaso. Iso lenkosi nathi khona iso lenkosi liyisiqe esikhulu libe nazo ezingane alimili lodwa. So ke manje uzongena kulona iso lenkosi leli ukuthi lenzani leli yini lamandla lawo akulolu godo lolu yini lamandla kulesihlahla lesi. Sikhona ke babukele emakhaya ke ngasho eqaleni ukuthi ngizobuya nazo uze nibone ngoba lento yemfene ekhulume ngayo beyiphethe nalo iso lenkosi. Dr Mzizi nababukele emakhaya awukhulume nabo ungene ujule futhi kuyona iso lenkosi lihlahla lesesikhulu ukuthi ke amandla aso angakanani enzani yini le yenza ukuthi uthake ngaso lo phondo lwakho okhuluma ngalo Dr Mzizi. Yebo khehla lami iso lenkosi khehla lami iso lesigcikile siyasibona lesiquka iqolo laso lesi lehlahla khehla lami njengoba sichazile ukuthi masimila lesiqu simila bese siba nezingane emaceleni. Lehlahla masimila khehla simile eduze komfula kuyenzeka libe eduze komfula amayimila kuyenzeka simile eweni la nginewa khona makumila kube nemaqhakele izingane wena ke moyo sikha ke khehla inyanga ngeke uzuvele uqebule fa uye empandeni zazo uqale ngempande zalesiqe esikhulu uze kule impande zezingane zazo. Khehla lami le nduku yenza izinto ezahlukahlukene njengoba ubona imile la yaba nelento mase beyihlaziya izazi ziyasho zithi hayi lo muthi wamakhosi lo ukhombisa ukuthi ebukhosini iyakhothama inkosi uvuka omunye ahlale ehlalweni kuyenzeka futhi ikhothama inkosi ngokuchitheka kwegazi igezwe ngawo futhi lo muthi. Ebukhosini ichitheka igazi kwenzeka izinto zonke lo muthi usaphela ubukhosi ikhuluma kona le nduku khehla le nduku uyakwazi futhi ukuthi wakhe ngaye abafazi monesithembi isigange somuthi leso ukuthi abafazi bahlezi beqhubana behamba beyemadolobheni uyisigange ikhehla le nduku uyakwazi ukuthi umisele ngaye ibandla ukuthi ibandla lakho hlezi lihlangene lingangenwa abantu balihlukanise phakathi. Le nduku khehla uyakwazi ukuthi ubambe ngaye abasebenza emsebenzini ukuthi bahlezi behlangene bangakwazi ukumntontshela isigange ikhehla le nduku uyakwazi ukwakha ngaye inkosi ukuthi inkosi la ikhona hlezi kunabantu kunabantu bayigadile hlezi ihamba nabo bangasukela eduze kwawo noma babindlebe zawo makhona bakuzwayo beze bazoyitshela ukuthi hey baba khuluma kahle manje isigangi khehla le ukuthi umuthi oyisifebe wenza yonke into kusho njalo ngolimi lalesinyangeni kuthiwa umuthi uyisifebe wenza yonke into. Babukele emakhaya no niyazwela Dr Mzizi ukuthi uthini uma kuukuthi ufuna une business uyabona ukuthi abasebenzi bakho bahlezi beqhwebhana benza lokhu nalokhu nangu Dr Mzizi uyakwazi makuthiwa wakhe inkosi ke ngawo lo muthi ufuna ihlonishwe uthi faka amathambo kamabhubesi amathambo endlovu amathambo ezingwe ufake lezilwane ezinomkhosi ufake nekhanda lendlula mithi lento ukuthi athi mephakathi kwabo abantu bebekhona babone ukuthi hayi indoda le. So sesiyigangisaka ekhehla lento siyifaka nesende khona induku abathi isendela tikoloshe seke sayiveza phambili le nduku ethi isendela tikoloshe nathi Dr Mzizi ngizothi asiyiphathe kuhlelo olulandelayo ungene nakuyona singele sithule ekhehla lami ngifuna ujule la yona sesikwakha ke ekhehla sesikwenza indoda ukuthi la ukhona ekhehla kuzwakala ukuthi ayi usefikile usibani ba upaka nje imoto sokufikile kuthi nyakhe ekhehla la sokufike khona mase wakhiwe ngayo le nduku yafaka uyisendela tikoloshe suke sesiyigangise kakhulu ke khehla lami la. Dr Mzizi kuzokwenzeka mhlawumbe uthola ukuthi ngumuntu wesifazane ngisemabhizinisini ngumuntu wesifazane okhona kuyo yonke lento lena ngokwesintu ke kunemithi engathintwa abantu besifazane mhlawumbe ekuthusa ensukwini zakhe makuthiwa umfuthu wesifazane mhlawumbe uyancilisa unengane uzithwele ithini le mithi yakho ngoba phela ngiyayizwa yona ukuthi akekho umuntu ozothi angiyifunde lento nami ngiyafuna ukuthi ibhizinisi lami lichume libe yonke indlela le yakho ithini ke kulomuntu wesifazane osomabhizinisi kodwa futhi manje zikhona phela lezi zinto lezi. Thokoza khehla lami le muthi khehla njengoba sebese sikuphahlele mhlawumbe sithi umuntu esifazane umbali sathi hayi nangu umbali uyanithatha ke hambani so eseko wakhe khehla kusho ukuthi uyensukwini
uyayisebenzisa yami bayazi abantu abakubafike la ekhaya abanye bathi bengena legcekeni epaka imoto umuntu esifana uthi mkhulu angani noma sazasebenza nisengevele ngaye insukwini ngithi mina sahambe akusekho ukuhlehlela emva khehla uyasebenza induku zami mina kusho ukuthuka ensukwini kwabanye kenzeka ukuthi into iyafakwa kene esiqalekisa ukuthi ilwa nokuthi angayisebenzisi imithi bengathi uqala ukuthi uthinta umuthi seyaqala seliyaqhamuka legazi suke silwa zonke lezo zinto ezinjalo ukuthi siphikise lo moya lo suke udunga lento ukuthi ingenzeki. Hayi ngiyabuzwa Dr. Mzize niyamuzwa bakubuyele emakhaya ukuthi hayi umzizi uyazigaranta uDr. Mzize uyazigaranta uyasho lento akhuluma ngayo into ekubonakala kahle ukuthi uyayazi ikuyena uyayiphila lento leni. Babukele emakhaya ke nani ningayifaka imibuzo yenu lapha emakhasini subscribe ku TV uSoshangane TV la nizokwazi khona ukubuza imibuzo yenu la nisho khona enifuna ukusho uDr. Mzize uzoniphendula ngendlela azoniphendula ngayo nibuzisise kahle nazi kahle ukuthi uma ufika kaDr. Mzize uzoyithatha lento leni uyazi ukuthi okay so uchazelekile Dr. Mzize ngikuphinde ngikubuza umbuzo ngendaba lo phondo lo umuntu onjani ozothakathatha uphondo angithi ngumuntu njena anginalutho angaze ngisebenze ngifuna ukuzama impilo ngingeza ngilithathe lo phondo uzoqala nje ngale impilo nje from scratch. Okay hlalami mina ngingajabulela khehla ukuthi uqala ibhizinisi ufike la sekhona sowuphembile lapha ukuze sisiphathela lento sesisukumisa lapha emfuleni lento sowuyayitshela ukuthi mina ngibhizi ngokuthi siyabona na ngoba into umoya la uzobubopha ngaphandle ke moya indoda ke le ndoda ekhonze kakhulu la mhlawumbe uzolanda uphondo lokuthi la bafazi uzolanda le yakhiwa ngalenduna emfene sesingakwenzela ke yona kuhambe naye ifuna ukukhuthala umuntu ohamba amamoya le ndawo ezinabafazi abahle ushele kakhulu ke uthi ufuna khona insizwe njalo ezike zifikela zithothi ufuna ukudla uyibona abafazi kodwa ngikusho ukuthi azingashela abafazi babantu wamoshela abafazi babantu khehla ngaye kuphila isikhathi eside noma thi uqine kanjani khona uzomthola uzobihlakanipha singaphezulu kwakho lo umfazi wakhe akuwina kubula into enjalo sebecela bafundi zibakuthinta bese bethi sasonhlana le phone khehla lami vele sivale khehla ngoba vele balinda khehla lami ngoba manje ngiyabona ukuthi indoda ebhizi lo zikhala ekhalile ziyangena ziyathikelana incingo umuntu Dr. Mzize bayayizwa lesikhulumayo ukuthi cha ke bona bayayithanda bayayithakasela futhi kodwa soloku sifika kancane namhlanje ngalalanga besiliphethe induni yemfene namhlanje siphethe nesende le ndoda enkulu sasiliphethe kodwa ngisafuna isende le ndoda enkulu ukulichaza ukulenzane ngempela ungene kulona njengoba sowungenile kwinduni yemfene waphindwa wangena futhi kule hlahla leso sothaka isole lenkosi lo sothaka ngazo ifuna nje kancane imfihlo zakho soloku siziveza yebo siziveza kancane sihlala sicela ukuvala manje sizobuya nje ezinsukwini khehla ngoba babukele emakhaya asivalelise kwamanje siyabuya makube njalo.